Mayam Mukram Sari Don Impact News Ni Rajnong Tongbam Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butaram Nokchari. Tha Taret Landana Nipan Fazila Kadoroba Manipur gi crisis. Asigi one of the biggest reasons in among the reason Amani and Sang Nasalisigi Maram se Amani Hainariba Manipur gi koi MLA Tarana. Separate administration tan kiba mege tang tara gani thoi mege tang tara manga the union home minister da memorandum submit tau kiba masigi matung tarak padi di Manipur gi miyamna maruina hairiba MLA tara sigi mayukta makoi tara gi matakta legal action lokot pigadabani lokot piu haibagi demand si lengakta hairglai even makoi na represent toriba majority political party da bhauba party ke level dagi makoi basu lokok khadabni habi wakna chingba ru party ke make disu phongdori state ke make dagi che tha gibulere makoi teret ke matakta center dagi the central leadership tagi madugi respond laktabani habi wakam singma phondokilere but at the same time assembly gi dasu tongan ba assembly gi oiba proceeding dum chathajari maruina privilege and ethics committee gi habi wakam singma adu hojik phawbda tha taret hengra phawba sida hojik phawba makoi taragi mathakta any kind of action habi tare reprimand action kaimta laktaba legal action singma su kaimta follow tokta sin maram erga hojik si still wahang hangi wahang amuk nauna hangi se kaino habi matamda ngarang si koi Trinamool Congress ki कोई member of parliament है बतारे parliament लोक सभा दगी मार्क पतुआं तोन बा charges सिंग द मरोइना सेल पिरगा parliament द वांगांगे है बिसिना primary reason अदुगा मागी लोक सभा की login ID में द password तो अतोपा म्यू सिंग share तो वे है बा national security द threat लई है बिना सिंग बगी मराल सिंग द महाकपू expel तो करे है बतारे मैं तो उतना within 2 months दा MP अमबू parliament तगी लोक सभा तगी expel तो बंगा मगा मणिपुर दा था तरे हेला फाउ बस दा होजि फाउ बदा action अम त लोखत पंगम द्रिबसि करिगनो है बगी वहांग से तो महंग नहीं है बतारे अदुना दिल्ली की लोक सभा रथोइबा थोदोक्समक मणिपुर ग मानद बतारगसु मखोगी थबक थोरम है बतारे थबक थोरम तोबगी मोंग से यामना थुबा मतम चाना चाना सन थबक लोखतपगी ममिताबा दुगो मणिपुर दना था तरे सुरु फाउ बस केमता मची लेंग्र लेबसिदा ngasi nahuna na wahang samula ai why no action still against the then MLAs have the MLA tarai matak da hojik phawba action lakutran le bise karigino habi wahang doni wahang sigi makha matang sida karan eno dam tang si back news ki Manung Hutna ki thumblinks in the library bise joining us tonight on Manung Hutna chahi sigi November ki tang kun da su state sigi DGP da amadi nongalaga governor da su tongan ba memorandum na chimga pisan wiki ba hanegi human right Manipur Human Right Commission की acting chairperson, senior advocate Ujak Haidi Manini, Hamtoja Manibutram Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, social scientist Uja Dogdadhanabilai Shamni Ujadhri Usutam Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, senior journalist Uja Hongsangmo Mobini Uja Moviusutam Nokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan Busei Uja Mani Dila say Uja Mani. I can't be Polaroico. Separate administration Taliba Manipur Togaiba Pamba Haitare. Maniputiki Tokain Tanimba. Adumba Minister Ani Yauna, Honorable MLA Tara, BJP gi Taret, Aduga BJP Nataba KPI gi Ama, KPI gi Ani Independent Ama, Tara se, Mahoishi Matakta, Aduma Gomengi, Mayokta, Aduga, Masita Zati, Amaga, Kaidokta Nangang, Bokotpa, Kanglopamna, Kanglopamabu Hantana Tobire, Kotpire, Hibernaching, my mama. Nang badu assembly da natraga party level da pukhalaga natraga legislature party ki leader moigi biret siri n biren singh mana legislature party ki leader ni adu apun ba front ki su mana leader ni monda haidana khotana khanna ne ba manung da tongna badu natana ipong na sa hai ki badu maine me train thoida press statement ama thoe mayam puna ma unare aina so mu ana kana su uchari annexer aina DGP da ideal letter ma ibani hariba mayam se moisi gi mathakta me train thoida kanglup amaga nungsin handana na ba Manipur de gi tokai na tarage hai mo demand ma to budi su kai de ko adu ge demand khutau do Manipur thogai raga demand to ge hairaga di adu ge lo ge mayokta hairaga di ya de dana adu ge misu adu number mo raga hana suna ba su adu di thore ya ba adu de natana me train thoi si du ki dana khotana tawgi bane haina khallese ana khanma kanda amuk me nga da amuka home minister da amuk memorandum ama muka pire aba asida muka yam kanna hundana asidana akhoi ga arambai ga maitel phun ga su kothokta chief minister ga adigi lesema chana ja ubagana du tawre ba haidana ko adu gi de allegation ni adu haidana muk chiri akan ba muk tara chana choi tarung tawre adu gi mathang da
aina landragadi August turuk to oramgani mongni khanna so adudana lupa chamnga crore chamnga pigadam ne demand letter gi mongda haitari memorandum do naharuna demand letter to budi mongda akoi Manipur government thajade aduna Narendra Modi ji nangna khogi crore chamnga piu government level da haibana taba aduga chief secretary amaga DGP amaga piu I Porka Hapnaba. Haibugum Megi type the oil the Bamong the government to lady ba, government to Yauriba, monthly oriba, MLA oriba, Natragas Ogriba. Sing Atuna Haiba, Aduga Mokmata, Marana November, Anida, or type money, November, Anida, Adugi Mamanga, STP Oma, Moreda, Hakibati Matanga, Operation Chatab Kota Baduda, Aduma Manipuri Commando Singna. Kuki nupi singi matak te molest taure adu taure haibna chingba yaurak pa aduna 15 May aduga akoi 12 May 15 May aduga 16 August aduga 2nd November tangna na mari sida khatabo bandok pana taba chum henjen ba hoi magi sagi lanba budi lere ko maramdi lok sabha gi members portal du user id password to isam samna Lok Sabha ki login dumana unauthorized of me in the people guys in essence security kai guy to land within the Tinatra. At the corruption charge already. See, Loinabaki come to the Magi Quigi Maruena Ethics Committee na people do report to him to expel to see Handakidima Loy Haitare. Aduda opposition party ki Congress de Wagera, the Sagi Magi Masai party de Wagera Moina. Review to view Hiboko, say Parliament the Magi Mot Fondo Lu Hibudikra paying Kaleba, paying Kaledi Kainoida Parliament City Parliament Wagera Assembly Wagera Madi Democracy Temple ni Hainina Sidadi Yamna Boito Wodomni in every nasty activities Mamsiko Aduda Adu Togibadu Togidabadugi Nuaitabadi Filterway. Aduga Manipur context sida yenga kadiko say MLAs mayam si magi ruling party the mayam si council minister wagera loina baksi they are swimming together and sinking together hai parliamentary form government diko aduna akhoi gi sisu moi pulap si integrity am legadam ni isam samna ko aduga unity integrity leraga praja gi interest ta ogam togodaba pot neba aduda Akoi the question Karlaise. Asagi Raj Nahambiri Sida Tawana Hiba may try to give a press conference to cover the may town to the Tuega. Adugi Laibasi may tram Adogera, Agastra to Toegera, Mugi Memorandum Yamsi, Ministry of Home Affairs Ministry, Una Kondra Salawari Sabasida. Delhi Degi became high trainer. Delhi the hide the Baisi, hide the Sima Koi. Sisu politics hamani adagi Manipur gi su ngasai thambiri bi su si moina article 3 gi matugina khaido khaijin ya ba ya da ba du ada du de khoi yam hen ngang de kaino da Chhattisgarh gi Uttarakhand gi Telangana gi adagi Eastern Nagaland gi ko even Rajasthan da bo ji bera lai ni ada si loina bak si hoji state kunipal lai je Hanadi Yam Potene, a Kaidoka into was a semi to Pukonaga, Menaring Actaneva. Adom the Lak with the Magi Kra and Nuai Treco. Ada Akwigi BJP party when a Towia, but Tamona Saitapiva say Kudamina Minister Nidu, Chief Minister Giprerogative in Lotopia, Lotok Treco. Hoi Commission Gi Karikari, Quigi, Samin Kake Budi Yenge, Adu Anis with the party na. Against the indiscipline ko moi tantokpa suspend to why jedum tawredana adu ju tawdre ko adu kaido wi tawdri no now the question is hungry je adu neba adu among the politics kai legi have neba BJP ki sisi kya no contractor punna contractor ju moi lok thok ka mai tawge contractor te tere lok thok ro di contractor nge hawre adu di sarga pa yadre contractor mathu legedam ne minimum contractor mathu legedam ne hoi raz miyam sida koina ani thong yung be miyam sida Koigi MLA tarai mathakte action la khotlu haiba miyam si maite community na masing ya moin tawe right atopa nakal amadana mo chief minister lok thu ai si ju kuki community ni ya madong tawe adi ani si balance tor gal lai han madong na koin u bom phang lan ba chumba na another case mo jaraga kuki singna chief minister lok thu haiba lok thok taba
ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯇꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯂꯧꯈꯠꯇꯕ ꯁꯤꯅ ꯆꯨꯝꯅꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯕꯥꯔꯒꯦꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯕꯥꯔꯒꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯔꯥ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ MLAꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯌꯥꯔꯦꯁ MLA ꯇꯔꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ मागी लो यंगे यारोय मोई प्रिविलेज यंगे वे यारोय असेंबली ने पीबा प्रिविलेज दो मोई कदाय भो करी दो यागे तो कोई न खंगदना ऐसे लोबदी यार रोय से महुआ मोई त्रागी दगा मोई का केस याम खेने अमदुदी केस फॉर क्वेश्चन हाय तारे को अदुगो जसेदि हदि असेंबली दा लो कनो दो नतबा एक्शन दो नतबा ngasa इचम जंबा एक्शन हाय मिनिस्टर अनि मागी मिनिस्ट्री दि लोथोकबा अदुगा पार्टी लेवल दगी मोई तरेट पु सस्पेंड तो अदु लाक्सगे यस बेसिक टू गी वन हुजि लाइबा इशू सी खरा खोन पांग यंगे यारत्रेबा हानेगी इशू सी दगी खरा थाइरे थाइरे दि हुजि राजनसु थंबिरि अखोजि मथांग मथांग सुम इशू सी थैदोखिबाइदो से अखोइना फागी तोंना माहाय छात्र सिंगी स्ट्राइक तो कांजिदा अहामदा डिमांड अमा तानबा डिमांड दो तानबदा छात्र खर फागिबा लिरोइ लोसलकबा फाइनल डिसीजन लो कांदा फागिबा छात्र थादो हारगा लोसनगी हेदो माई अहामगी केनोसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिन नांथोखरगा सेकेंडरी दो लोसनगिबा असमाइ तौदना एखोगी सी यानबे इशूजी हरपसी करमाइन होरे करिदे होरे बे पोट अमु लाए सी कैसु एखोइना कम्युनिटी अनि गिंगारदा थोकपा इशू ओइदेबो अहामगी वैना अदो पाकथोक चाउथोगा अखोई मियामजिगी मरकता अंडरस्टैंडिंग तोंनबो वाटबा अदेगी इमोशन हेंगतखिबा अदेगी कनागुंबा इंटेंशन यावबो कांगबो मना तवि यावना तोहनबा सुमा मयामजे अखोइना कंट्रोल तोबो ngabodabadi कम्युनिटी नि मरका तादो हजिति याम हेना फिबम फतबा मा हाइतारेको अदो ओनगिबे वाने अदो लाइबो पोती आइगी ओइबो मोता बीजेपी स्टेट की मरोइना अदुगा सेंटर की बीजेपी सिंगजी हजिबोक्ते मचिन जिसुम नमता ngang दो तोय से खोइगी BJP की स्टेट प्रेसिडेंट ना कोई MLA तारा दिन तांग द ngang वासी different अखोइन हाइबन नते मीडिया ना हाइबन हातनी different ओपिनियन लाइक रे अदेगी मोई की मथकते एक्शन ल कोन चिठी इगी बजे अर्ली ऑन द मे द इ रे हाय अदु कइदो बइन हांगे तुमिना लेरगा हुजिते ता अदुसु माना एक्शन लौरोय अदु तोरो वादिबा मा मयां ngang मतुंग दा कोन थोलइनेबा अदु प्रेस ता मदु चिदु कॉपी फंगन बारे फंगन देबा सिन हाइबदनेबा अना BJP सिना सिगी इशूजी मो यारगा तोहले हना खोइ लौरने माने लैब फिवम सिना अद सेंटर दगी यारक्ति हरगसु नाकलनी दु कॉर्पोरेशन बेदि आइदा सिमसे कोबे कोगी MLA तारा तोबे नोइ नि सि नोइ नोइ कम्युनिटी ने समाइ माइ डिमांड तोरे नोइ तारा एक्सलोरी नंग एक्सलोरी नत्रगा नंग नंगी कम्युनिटी नोइ अनि न थेमनारो इरांग तौलुन हाइबे सिम तौदे बसिबो अदु ओरगदि पोसी मोइना खंगना दुम तौबा याना चथानबा मालेबा असिबदि अखोइना सुम स्टडी सुम तौबदा कदाइ भौबा चुम्बा लामना अनदर थिंग हुजिबोक्तु ओरेसी अखोइना ट्रांसनेशनल हाईवे सिदा लोकल पीपल सिना बिजनेस तौबा यादनबगी इशू हम दु हेले बसि